Postojali su periodi koje su odlikovala masovno izumiranje, odnosno usled nekih velikih ekoloških poremećaja, velikih zahlađenja, udara meteora, izlivanja bazalta u Sibiru i slično. Dešavalo se masovno izumiranje kada je nestajala većina poznatih vrsta i onda su se pojavljivale i prosperirale neke druge. Sad, prema stopi izumiranja danas, od 1500. godine, od kada imamo relativno dobre podatke, bar o nekim grupama životinja, to su sisari, ptice, vodozemci i recimo gmizavci, vrste izumiru brzinom koja je slična tim masovnim izumiranjima. Odnosno, mi gubimo između 100 i 1000 vrsta godišnje, što je između 100 i 1000 puta brže nego što je to pozadinsko izumiranje koje možemo da zaključimo na osnovu fosilnih nalaza.